Patalo katulaw Samoa Entertainment TV may pia maana tamua le ko itula. Wa manoa I sa le longa le onos flua feo le onos fultau sanga o Samoa. Wa toe o folinga ma ai o le ngata I fale wa pia I tau sanga utua nai. Ina ua lau pai a tol talinga lui tapo inga ai o le mamalu lau tele e lango ina tu unga fautasi mamanu malo ai nei le tolo tamauli mai sa le lolonga I savai. Mata ina le maeo le solo le au mai moa nga I mata utu ma vivii le tolo tamauli. Matangi ai le faitau se lau ma se lau le au mata o le tapua inga mai sa la fai. O le isi tūlanga na mata ina ai le fautasi o sa la fai. O le feifiloi o lona au waa, ele ngata o le talavou, o le vaenga feo lolo. Ngo fie peng faitata longa. Bobo la bona fa poi di mai le tua. Lolo na lo como no ngang le fa wina I man ya. Talo ma poi ni ya so. Ya el estalo ma fa ni pie. Fa la basima sanka fa yo le. Le va tele na mato. Kau pai mai moto mai lu. Ya lo fa mal losi la ba. Ya ta ye fa mo la fa le ya. Tu a to el lo tomar fa. Ya le wai man viole. Fa mo ni ya so. Kamay la bay de tuwa me uma baktay la ba morita puainga sala fai alenga chailea cheu pele le nganga salelonga bi ale tua baktay la ba mole atola lo fanga mo na yo ai ngai ya tunu ifapo pa penanta puai mai alenga chailea Samoa to mo savaya to ne wai umare manuel pa moi bi ale ali ai filoi malita mama tua e ono sfulua tau sanga le soifua, le fionga matamua. Faalia lona mita ua failo na sao, ile ono sfulu tau sanga le sautonga o Samoa. Ele vengo fie kia, onga sa tokinyo umaba. Awa le kanga kai kamaiki koa, ki ngau kui. Ole kui, kari mai koyo mai, ia dea pia nga silsila ia nga ki ngau mai atu u ai nga kui nga I ua nga mako o mai lumo ia pai no pie kapa au pa pia man fa sala pai lo pule man fa ko ai la vit mangingo la vit ava kai kele ar kapo inga ai mai se pule ongo ia sala pai de ua e malo pai ia de kua au ngi ake ka ko ia ia de ku ave ia de ku ia o loko wa lofa sa fai mo awa ia le wakali ko mangumo o ko ia de ku Sa no fo il kapteni o totolo tamauli le fionga pauli ile fate ia o ia le vai tu o tulioso va ai le langona se pa le fana ma muli mai ai fo ila to tu o le va na o somuamua. E toi fia tuli loa tu ala matanga mai al tu unga o no le totelo tato au mai moa. Ele imfai ona mawalanga ele imfai ona mawani rights fo ia e pu e ia le tu unga le nei sama so fa tali mai o le tini mau tato tunu I Samoa nei malalangi ato. Se tala noa mai la ufionga ele amatanga o tu unga. So oile na pale fana o iluma o aina iluma mai le amatanga no ate mina o mai o to iluma. Ona purpose temi o sola ma tona mo o ele pine me maka mai tuina ya sali ni mai matoa fa tonu matoa mai pine ele matoa mai la sa tau mai a wa tu ra ko fa paru la bana mai pichi ya pecha o le tau mai ma ya o mato te filosofi o isi ba o tele I la kona mato wa fa ya e idea ya ta mato tau pai ro mato fa piloi ya mato piloi fa pa le sila malo tanto Sa malule alo mai fale ula sa ia o ina lata mai ngā tai o pia peitai wa amata foi ona tau si peitai o le faaftai na ia si le tua ai o le tapua inga I le taunu unga o le so. O le fautasi le Don Bosco le ana tulanga lua, tulanga tolu telefoni, tulanga fa le fautasi a malisi ai lo na 5 le Little Rina. Uofo mai nei le company va le malo fiti le Fiji Airways e la tau te au mai afua ni no foa fa mama toto fou mai fafo e le toto ngia le uta. E pe on sauno le fionga na nai violani Peteru o le punia lava alfa talnoanga maletio polensia o le isi le na sao o la lato konseti le fai le pōna nei le falta alo I tona I mato.
ina uofo mai pisi ni se fia mafia I Samoa, la tau te whaia fua tau mafa ma mea inu I le pōna nei, e tali aile ma malu le tunu e awhiwhiu atu e lafo, a la tau tupe fisoswani, mo le wha ato tonga ina o le whale mai wha matoto im to tua matua sivi. O le sao o le company wa lele le malo fiti le Fiji Airways o le au mai fua leo ni nufoa wha mama, e mawhai ona wha atau e se leni e maua mama au I le tunu ule pōna nei. The Samoan government or the Ministry of Health decides to buy machines from overseas. Fiji Airways is willing to fly all of it to Samoa for free. Whaaftai ai fo ele fiongana nei le sao o sunga to le afua Tanielu ai o le pulenga company wa lele le Fiji Airways. Mamole atu whaaftai tele I le Fiji Airways e whaape fo il whāna o le atunu le fionga I a Pesta John Nico. Mo le fo I au unanga. O le punia lava ai le ngata ina whaiala na konseti whaasa ili tupena nei ili falta alo I tona I mato ai o lo wha amoe moe foi e pepese ili kone seti tele o le tausanga e tawalunga I ai fia o le onos fulu tausanga le malai I tia whau mulinu ili vai aso fau aso tolu tasi o me. Wa taulia le fi nau o le minista sunga le atinu uwein so o yalo ili pulenga o le malo po le kapeneta e wha amao nia le whaatawina o le whanua o le tui Marcelina Holdings I Matafele, mo le whala poptonga o whale a Samoa. E pe ona sami ai ana nafi, le taunu ungo le nafi na wonga, ma sauno ai le fionga le tinu, I le sauninga e tatalalo I ai le maota ma le whanua fou, o le Samoa Housing. O le tausanga lua o lua tasi, pe ona ia tala noa na whaasalala wai le whaatawina o le whanua le nei, ma le whale o le tui Marcelina Holdings, sa vave ona whaatala noa le whala poptonga, tamali e ona le nei whanua, ma whaatino ai loa le malienga mo le whaatawina. Sa tu ina atul tal sanga al whala poptonga I le kapeneta mo se whaatananga. Sa iaile nganga fia ma le whaafatai utalia le kapeneta le whaatawina le nofuanga. E whaalau tele I ai le whaatinonga o le onanga al whala poptonga o le tawa whaie lua te simaleona miliona tala. Ma mai ai ona whaatino ngā ruinga whaaleleia mo le whaaliwina I tūlanga umamo o mia mo le ofisa. O le tau fufua ina e peon sauno le minista al poloketi le lua te simale lua miliona tala. E au fia inga aluenga su e wha ensinia. Mo le iloiloino le malo si o le fale o tu singa wata, fau singa o potu ma ofisa, ngā aluenga le tise e a malulu ma isi vaenga mo o mia. Mai sa whaatino foi e kone kalate, mtau o fonga, ia vaenga ese o le fale. E se fululua kone kalate ese sa fia ngai ma le whaatinonga o le ngā aluenga. Pe ta e umane le ngā luenga, e na le tasi te si ma le 5 miliona ta la le tupe sa whaalu. Ma umwhai ona whaasao mai ai le vai ngā tupe, e o vātu ma le afa miliona, e le tau fuafua sa iai, e lua te si ma le 2 miliona. Le tau a whai al whanua ma le whale wa mai au na toe whaafou mo le ofisa fou le nei, o le whaala poptonga whale, e wha te si ma le tasi miliona ta la. Ma sa whaatupe lava nei ngā ruenga le whaala poptonga yan tupe whaasili, whaapea le fsoswani mai ana paanga. Ma whaaftai ai I le fsoswani ma langolango le uto Snoopy wha ma le Samoa Commercial Bank I fsoswani mo mia. Lo Samoa Entertainment TV mai pia mana Samoa le foia so, ha o popo ngā tai au I le alofa o le tua whasoi foia.